paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Oh, ape nakapanimid ni Kwarog, Maray. Dakkel ti problema na, Maray. Anya ngay mo ti problema na. Ado ka no atanod ti nagikat. Aya? Iso nga agsapsapol iti kasukat dagiti tanod apimanaw. Ay, katsakon Ah, kayat mo tagbalin atanod? Ay, una, nabayagan aday tati arapaap ka, Maray. Aya. Jaklaan mo nga rapaap mo gayam tagbalin atanod. Ay, inakasarita ni Kapitan. Mapanak agpresentar. Hanggang, nas ka nasukatam di may satanod ka. Taapay mat. Agrakayan, Ha? saan na nakabalan ti agrunda? Asino nga ti sukat tayo? Ay, Kapitan! Mabalin ti agpresentar Agpresentar nga anya? at tanaw. Ninhana tuyang, Anya? agtanaw. Ay, saan matana? Na, apaya din na kayat kwaraw. Bakbakatan tayo tanang ka. Oh, nangagkutin niya rasas mo kin ni Kapitan kwaraw. Anya bakbakatan? Kita eman dagito masal ko? Di mo ka di amaw, akabailak tagbagkat iti sanga kaban nga irek, ha? Bakbakatan ka. Asus? Di ka kaya takadwa. Ay na, nutin na rayan laang, Kapitan. Abaka ka ni kwaraw. Ingatok laang daytoy kain ko akastoy. Kamata ko ang dagiti kriminal. Nangig magwarag. Ay, apay, kaslag bilib ka kinkwanang kang. Agure ka tadenggan tapay. Noon niya pa iti kabailan nga aramidan ni Marito yan. Ay, sige. Ay, nalaingak adumanog, Kapitan. Wait! Hay! Sige. Halaan ka na tanod. Anya ka mo tanang kang. Nagado dito ang lalaking alam. Apay day tapay laabakay. Yes! Aw, kanuak amang rugay, Kapitan. Itan. Ha? Yamot tang. Ala, agrunda tayon kwaraw. Indayaon. Imal altawan, agrunda ka. Bakbakitan ka amapan agrunda-runda. Kaya't ko lang titumulong dito'y barangay tayaw. Saan pa'y aya kaumanay nga inaldaw ka amapan ag-ikap oray may maysam? Kat sa bali lata, no agbalinak pa'y atanaw. Kabailan pa'y mo't aya ti agrunda. Ay na, bakit akong ngam napigsaak pa'y laang. Yak lamamatay. Nay, apay asaan ka mamatay? Ha? Kabailan ka pa'y laang nga ipaladaw kunamsa. Anya? Kaya't magtapadasan ta, ha? Kaya't mag... Ay saan ato yan? Saan? Marituyan, apay, kayat mo ti agbalin atanod? May salaang tisungbat ko dita sa ludsud mo, Maray. Nga maing, kayat ko ti tumulong dito'y barangay tayaw. Ay na, narigat ti trabaho ti tanod. Amok Agrunda kayaw. Noray pa'y rinabi, Da kayo tagtilew kadagiti agtatakaw iti manok kas kadapataw. Oray pa'y dagiti agtatakaw itinuang kas kada baka, Maray. Jak kabuteng ida. Oray pa'y dagiti kriminal, Apo, nagturad kamatan, Maray? Saan ka mabutang itinasip ngayt? Tapay kumaamabuteng ak itinasip ngay. Kat nutunggal rabe agparang kano dagiti white lady, kas kada kapre. Ay naku, kumaray. Ha? Ay, mga no siya ti kabuteng da. Ha? Ako pa, nagturada. Talaga gayam nga inalam ni Marituyang kastanod. Sumot ti nagpresentar. Ay, hanggang siyak ti madanagan.
Saan to pa yung madanagan ni Marituyang? Kat no nagrigat at trabaho ti agbalin atanod. Kabailan na dungo. Wen imbag no saan nga agreklamo ni Pari Badong. Apay nga agreklamo? Kat naman nakaawat ni Pari Badong. No kaano pa'y abimakat ni Marituyang. So, matikayat na pa nagbalin atanod. Bayam ka di. Ay, kat manungay ti itadyo abayad na. Kat. Honoraryo mitlaeng akas iti mauawat dagiti daduma dita atanod. Ala, kitaan tayo No aging gat kaanaw akayat ni Marituyang nga agbalin atanod. Agronda tayo, Chip. Wang, hintayaw. Ninanatuyang ngay. Dito'y na lang. Agbatay. Nagkunang agbati Para timpla kalangan iti kape may, nana. Nay, nagpresentarak atanod, aramidan daklang para timpla iti kapiyaw. Para matlang iti proteksyon mo dahi tao, inanatuyan. Ay sos, da kayo tagbatay, tasyak ti agrunda. Anya? Naturad at talaga ninanatuyang Siya, ti mapan agrunda. Tapno ipaniknik ko kada kayo, akabailak nga ramidan ti trabaho yaw. Ay, agbati tayo kano, Chip. Ay, mayatan tayo turog kumatbasit. Kay, dahil ito'y abakat ti pagrundaam. Isumat ti kunana. Sumurot ta, takadwaan tan. Kadwaan tan, inanatuyan. Sigay, da kayo ti para igam iti plus lae. Ay na. Nabanuga ko, Chip. Angam ninanatuyang. Magmag na pailaang. Oray siya, nabanuga ka matain. Nanatuyang, agina na tayo pa'y mata. Anyang agina na, karugrugi tayo pailaan nga agrunda. Alaki dain, magna kayo. Ay na. Napigsa amag na ninanatuyang. Kusla sana mabambanaw. Ay aguli magkayaw. Apay, nana. Kusla tanang na. Hay sos, adda nang kuha nagkarasakas ijay abanda. Oh. Pusa day jay. Asaw. Agtatakaw na jay. Agtatakaw mat kanong, Chip. Aso nga raw. Agtatakaw ko naklangarudan. Sigay, kamatin yun. Nasipngat mat. Mabutang kamay. Ha? Sige nga raw. Siya kong kamatag dagita agtatakaw. Marayan ninanatuyang. Kita mo. Agtatakaw nga agpaiso dagiti kinamat na, oh. Duwada, Chip. Ay, nagpartak ni nanatuyang anang kamat kadakwata. Nakamatan nan. Kinamag na itan. Maribanang, amom ka din niya tinapasama kidi rabi iditi kabildatan. Anya Maray. Natiliw ni Marituyang dagiti duwang agtatakaw. Binitibit na ida nga impan iji barangay hall. Nagpigsan. Wen nga raw, ado dagiti bimilib ken ni Marituyang. Gapoy ti day tangay naramid na. Ay na, Marikwanang, talaga gayam anaturad. Iso asan na nagkamali ni Kapitan anangalakan ko na kastanod. Ay wala. Ay bagay na gayam ti agbalin atanod. Nimot ka ba dong day tao may gumatang? Pari ba daw? Maragsakan ka kaday, tanakatiliw ni Marituyang itagtatakaw, idirabe Sana ka naragsak. Apay ko mamaragsakan na. Kano bida ita dito'y kabildatan ni Marituyang. Pag-iistoryaan da, akas kanodar na. Anya kasladar na. Makaunget ka kaday, pari ba daw? Di nagtopay mailutwan iti kanek. Anya? Kas ita, imbes nga aglotaw ken aglaba. Adda ijay amat maturaw ga nakanganga, tanapuyatan iti rabi Dahita ti problemam, pari ba daw? Ay, jak pa yan maibaon nga may gumatang. Isu asya kon tay may gimatang. Imbis ko mga daak ijay bangkag ko nga agmulmula. Ay, dahita ang agpaiso ti problema. Ay, isugayam analiday ka. Tadi nakan mailutwan iti kanam ni Marituyang. Ay, agreklamo ak. Saan da mabalay nga alahin ni tuyang ko at tanaw?
Ay, naglaing at talaga ni Maritoyang. Unang kang, agasam, iso tinakatiliw ka dagiti doang agtatakaw. Awan pa'y nakaarami dahil takada kayo. Awan ang kang, nagrigat mo tiyagtiliw itagtatakaw. Ewan ba't? Tilang natiliw yaw. Pato, manok. Minsan parpar dyan nyo pa. Uy, saan mo taang kang? Aglibak ka pala. Manon adaras nga ibagbagak nga agtiliw kayo itagtatakaw. Ngam di kayo makatiltiliw. Awan siguro tiyagtatakaw ang kang, tanatiliwan ni nanatuyang. Sigurado ka? Unang kang, sigurado ak. Dua lang mat dagiti agtatakaw dito kabildatan. Aw, agronda tayo manan, kwaraw. Saan ka nabanaw? Pakabanog ako, mangay. Sakto ba kat nabanuga kaon? Ay, nasken ama ibus dagitang agtatakaw. Sabagay Saan tayo asumardeng? Aging saan tayo amakemeg aming ida. Oh, apay asimardeng ka anag na, kwaraw. Naidapat na ito yung flashlight ka. Naibus ti baterya na. Ay, unay matdaytan. Nukaano pa'y nga dakam kamaten tayo ama nagdakdakas. Iso pa'y matipan nakaibos ti baterya. Nagawit takit dahin. Na, apay atim malikod kan. Nagawit ang arudan. Ay sos, agrunda tapay. Agsubli ka dito. Awan pagsilaw ta. Kwaraw, at nakitak amang gawgaw at itimanok ijay abanda. Bayamon. Manok na siguro Ay umay katain tatiliwang. Bayamon ko nakmag. Umay kakikdain. Sikat umuna. Apay ngay asak. Ay katsiyempre sikat ti Chip Tanaw. Siyak pa'y abakat ti paunaan. Gentleman itaw. Lady Spice. Aywan anya. Umunakan. Maray, umuna ako namang ipadamagkan ka anak katiliw manan ni Marituyang iti managdakdaka si Dirabe. Kat no day ta kumamot ti umay ko ibagaken ka. Inununaan kan Adda kurang day ta impadamag mo. Anyat kurang na ngay. Diyan managdakdaka sa tiniliw ni Marituyang. Isumot lang diag tatakaw itinwang kan baka. Aya, Tadagiti immunaan na tiliw na. Agtatakaw dala ang itimanok kan pato. kastagayam. Wen maray. Iso a kompleton ti impormasyon anaalata. Maipapan kan ni Marituyang. Idi kinamat kaw dagiti managdakdakag ay saus jak sinardengan ida. Aging gaajak na tiliw ida. Okay. Ay katawanan at irumbang apagbutngan tayo dito'y kabildatan. Tatiniliw ko kami ng dagiti agtatakaw. Kahit Siyempre, agronda kami manan inton rabi ay. Saan kaming agsardeng? Aging gaadi ni amin makemeg ida. ay saan ay tuyang. Isardeng mo, dahi ta pa nagronronda makasta. Anya, apa pagsardengan nakngay? Kat may sak nga rod atanaw. Kayat ko Uray titumuraw. anya pa'y ti ibagbagam. Saan kan nga agronda? Awanan ti tuyang atanod. Anya, Dito'y kalangan balay. na, anya laangan nga iti maibagan ni Kapitan. Ay nakasarita ni kumpare ka kapitan. Itamit lahat. Anya day ta arupa pare. Makaungungot ka, wano maragragsakan ka. Makaungungetak palay. Pero biglang amaragsakan ka patak dirak ni Marituyang iti estatwa na dito'y sangwanan ti barangay haul. Tapay. Nagturid gayam. Isula ang tinakatiliw iti upat ama nagdakdakis ditawi. Pampanunutag. No di estatwa nga ipatakder ko para kan ko ana. Nakaigam sa iti flashlight kan pang-ur. Anya ti makunang paray. Ay saan ang masapol a patakderan iti estatwa ni tuyang ko pare? Tadyak kayatin nga agbalin at anod baw. Anya? Jak kayatin na pulos pare. Di mo pa'y kayat. Big-big-bigan da ni Marituyang akatuturadan at anod dito'y kabildatan. Ay uray pa'y pare. Apa di mo kaya't ngagbalin at anod? Nanipod nagbalin at anod ni tuyang ka. Ay, Saan na ko na mailutwan iti kanag?
Di nan masangaw ta aglinis ije balay may paray. Aya. Amumot paray. Nabanbanugak no aggapuak ije bangkagaw. Awan pa'y maluto ang masang patak. Tay takit agrunrundan ta sa asikaswan na. Si kamamot ti mabisinan paray. Ay, una. Ay, jakmat kayat, paray. Iso amang biro kalangan iti sa balatanod mo. Saan anituyang kaw? Sige. Mas importante nga si kaswan na ka. Kas asawa na. Ay, Kapitan! Nasayaat mo tanaawatam ti kasasaad ni Parem Abadong. Akasapulan na ni Nana Toyang. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.